أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Amen. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. All right, my brother. Alhamdulillah, Sheikh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siyabonga ke ku Allah ukuthi abanye abavukanga. Amen. Balalile izolo abazange basavuka. Thina uAllah usiblessile ngokuthi silale ngomusa wakhe saphinde savuka futhi. Alhamdulillah. Ingakho sithi alhamdulillah ikhathi zonke. Alhamdulillah. My brother, namhlanje size nenye. Sikhuluma ngenhlanzeko. Sikhuluma ngecleanliness. Baye bathi ke ngesizulu okwenza kimi khona uzokwenza kuwe Kunjalo. injalo. Bayasibuza ke laba abangakholwa bathi kungani thina bona besebenzisa amaphepha namathishe etoilet thina sisebenzisa amanzi. Bathi sishiswa upelepele. Subhanallah. Bathi sishiswa upelepele ngoba amandiya amakula apheka ukudla okunepelepele, so bese sidla lokudla kwabo kwamandiya, and then ingakho ke sisuke sigeza ngamanzi etoilet ngoba sishiswa upelepele. Namhlanje ke my brother, ngiquote iverse kwiQuran lapho uAllah ethi ngempela uAllah uyabathanda abantu abacela intethelelo. So labantu laba abakhuluma lento le ukuze uAllah abathande kumele bacela intethelelo kuAllah ngoba bakhuluma into abangayazi. Okay? So njengoba bezocela intethelelo thina siyicela njalo ke intethelelo. Allah uyaqhubeka uthi wayuhibbul mutatahhirin. Ngiyabathanda nabantu abahlanzekile. Allahu Akbar. Namhlanje sizophendula leyo nto leyo ke manje. Ukuthi bazi ukuthi kungani thina masulumane mangabe setoilet sisebenzisa amanzi. Okay? Iva likhishwa ngelinye iva. Kunjalo. Angithi asibathuki my brother. Bona bangayithatha njengenhlamba kodwa sizoyibeka njengoba injalo ukuthi nolalele azwisise kahle. Angithi yabona? Ngizwa kahle. Unjingalwazi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uthi at-tuhuru nisful iman. Ukuhlanzeka yihalf yokholo. Mawuhlala nje uhlanzekile, you've completed half of your faith. Subhanallah. Okay? Abelungu mabekhuluma bathi cleanliness is next to godliness. Okay? So, sifuna ukwenza manje a logic demonstration ukuthi bazi ukuthi kungani ama-Muslims mangabe e-toilet esebenzisa amanzi. Okay? Uma ngabe uthatha lezandla lezi zombili ubambe indle, hayi omunye ngeke angizwe mangithi indle. Yayibona lesinjalo ngoba baningi abantu abangasazi lesizulu lesingisikhulumayo. Angithi yabona asibeke nje straight ukuthi bezwe kahle wonke umuntu ezwe. Angithi senzela wonke umuntu, asenzela umZulu kuphela. Angithi uma uthatha lezandla zakho zombili lezi ubamba ngazo amasimba sheikh. Okay? Bese lesa kwa right usigeze ngamanzi. Usigeze ngamanzi lesa kwa right. Bese lesa kwa left uthatha newspaper noma telephone direct noma tissue usule ngalezi zinto lezo. Kulezandla zombili siphe sizosala sinuka, siphe siclean. Esiqinile leso sigeza ngamanzi. Ileso sigeze ngamanzi. Leso sula ngetissue noma ungasula nge500 but in tissue kanjena how many what you call it? Ibhokisi lonke. Noma ngebhokisi Ibhokisi lonke lama tissue. Sale sinuka. Yebo. Noma ungathatha iphepha, newspaper, Sowetan noma iDaily Sun. So sala sinuka. So sala sinuka. Angithi
ngicabanga ukuthi bayayithola ke impendulo ukuthi kungani sisebenzisa amanzi angithi enye challenge engibanika yona right my sister my brother wena osho njalo othi thina sigeza ngamanzi etoilet ngoba sishiswa upelepele angithi ngiyacabanga usuyakhanyelwa manje umdala awuyona ingane ukuthi kungani thina sigeza ngamanzi right mawubona imuslim brother mangabe umuntu wesilisa ungasabi ukummisa uthi mfowethu ngicela sithele ngapha etoilet sikhumule angithi ngifuna ukubona iunderwear yakho ukuthi njani nami ngifuna ukubona yami ukuthi njani sibone ukuthi ekabani clean angithi wena ugeza ngamanzi mina ngisula ngetissue noma ngisula ngenewspaper noma ngetelephone direct angithi sizobona ukuthi ekabani clean nawe my sister mawubona usister oyimuslim la abagqoka kahle abayihloniphayo abavala imizimba yabo ungasabi ukumcela uthi ngicela sithele ngapha sikhumule ngifuna ukubona ipendi lakho ukuthi elami linjani elakho linjani angithi yabona asinithuki asibathuki share cha angithi nabo basithuki mabethi sisiswa upelepele bakhuluma into abayicabangayo ngicabangayo thina sesibavula ingqondo ukuthi bazi ukuthi amanzi siwasetshenziswa yini yingoba sifuna sihlale sihlanzekile kwangempela hayi sizikhohlise sithi sihlanzekile kodwa sihambe sinukela abantu umhlaba wonke asikufuni thina lokho umdala uthi angizwani nomuntu ongahlanzekanga ngiyacabanga ke manje ipicture sebayakhanyelwa manje ukuthi kungani thina mamuslims sisebenzisa amanzi mangabe netissue sayisebenzisa sesebenzisa siqala ngayo kuqala angithi kodwa mawungenayo namanzi futhi ewodwa anele kwanele aclean okay siqala ngayo kuqala itissue kodwa ngoba ngiyazazi ukuthi ngetissue angakabi clean yingako ngidinga amanzi to make sure ukuthi ngiclean kahle nje angazi my brother khona nawe ufuna ukubeka mhlawumbe mayelana necleanliness ngicabanga ukuthi usuyichazile yonke shafu usuyichazile wayicacisa nangale ndlela elula wenza nembonakaliso yokuthi okunye uma uklina ngendlela thizeni okunye waklina ngendlela thizeni futhi ehlukile kunalo uklina lesesinye isandla ngayo and then kuzoba nomehluko izandla zombili ngeke sifane injalo my brother yeah jazakumullah khair hayi bafowethu ngiyacabanga ukuthi ke niyakhanyelwa ke manje uma ngabe mhlawumbe inkulumo yethu kukhona lapho mhlawumbe nibona khona engathi mhlawumbe amazwi anenhlabathi noma mhlawumbe inesihlava esibi seniyosixolela ke bafowethu kodwa besifuna nje ukuthi siyibeke njengoba injalo umuntu azi kahle ukuthi kungani ama-Muslim esebenzisa amanzi uma ngabe e-toilet and thina uma ngabe se-toilet sheikh asichame isimile ngoba sisabana sisaba ukuthi umchamo uzothela ibhlukwe mase uthele leli bhlukwe leli awusakwazi ukuthandaza ngalelo bhlukwe sekufanele uyolishintsha yingako sihlala phansi njengabantu besimame ngoba senzelana ukuthini ukuthi umfana akhombe lapha ya straight lapha ezansi umchamo uye la kumele uye khona ungatheli impahla zami yingako singachama isimile ngoba abachama bemile bazosifakazela ukuthi noma kanjani mayeqeda ukuchama wenze njani uyayithintitha and mayithintitha yenzani ithela lebhlukwe leli from the way fire ngaphakathi ama drops la athinta ini athinta itrunk thina masingeke emakhaya amanzi engekho sisebenzisa itshe noma igabade ukucleana lo yamchamo loya olapha phambili kumfana senzela ukuthi sihlale sihlanzekile ngaso sonke isikhathi ngiyacabanga kabafowethu ke bayachazela ukuthi kungani thina sisebenzisa amanzi sengathi ke umdali angasivula ingqondo asivula amehlo silibone iqiniso njengoba linjalo ngoba la sikhuluma ngokuclean sikhuluma ngehygiene la kahle ukuthi kufanele uhlale uhlanzekile kakhulu enye sengithanda ukuthi useqeda ukuyicacisa njengamanje chef okunye uma uchama ungawugezi yes ubaba ungamgezi asibize kanjalo sihloniphisa ubaba ungamgezi ngamanzi yebo angithi uma soyolala lapha usulala nomama yebo ucabanga ukuthi izaba njani ingane ezoba khona ozoyidala phela uma uya lapha bangenza kuzokutholakala ingane
kusho kufana nokuthi awudali kodwa khona Uyazala. okwakhayo uyazana. Ucabanga ukuthi leyo ngane yingakho ezinye ingane uthola ukuthi manje ikhanda layo ngathi alibhadlanga ngoba ngene nani Nodoti. ongafuneki. Cleanliness ayikho ayizange bekhona. Jazakallah for that point my brother. Sengathi nabo ke bangafunda ke abafowethu nodadewethu ukuthi before kuyiwa lapha egumbini lokulala uyaba clean iqala, uyageza qala wenze sure ukuthi uclean. Angithi njengoba bathi uhamba imini yonke ujuluka uchama yonke indawo uhamba uchama njengesilwane. Angithi yabona awusekho clean before kufanele kuyolala kumele nibe clean so that nomntwana naye angeke aze affected. Jazakumullah khairan my brother. Allah Taala increase knowledge nami increase knowledge sifunde ukuziphatha kahle sibe clean ngaso sonke isikhathi wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.